Mga kapuso, karong buntaga atong hisgutan kung kamusta ang operasyon nga ginahimo sa Philippine Red Cross sa Northern Mindanao taliwala sa pandemya. Ug ato sa hisgutan ang ubang mga impormasyon nga angay natong mahibal-an. Kauban ang Blood Center Manager sa Philippine Red Cross Mindanao Regional Blood Center nga si Dr. Cristina Marie Pelaez. Doc Cristina, mayong buntag ug dayon sa atong GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Mayong buntag sa Sir Cyril, and we're doing okay, and thank you for having us. Doc, unang-una, pila na ba katuig sa Philippine Red Cross o ngano nimo napili nga dinha mo serbisyo? Actually, I've been sa Red Cross for 7 years, and actually, gikan ko sa hospital, and then parang siguro it's a calling na you wanted another form of service, so a friend invited me, si Dr. Myra Yee. That's how I came to be sa Red Cross. Doc, kamusta ba ang dagan sa inyong operasyon labi na katong pagsugod sa pandemya? Oh, Sir Cyril, katug yung pag-start sa lockdown actually February, nagsugod-sugod na, and of course, kanselado mostly gid ang among bloodletting activities, pero we're really thankful sa inyo sa GMA Regional TV at that time, even if sa national lisod na ang sitwasyon, we already have cases I guess sa national at the time, pero you push through nung sa Feb nato last year. Ito ang last the rest cancelado gid ang atong mga bloodletting activities. Na-restrict gid kami sa office namo, so diha gid kami ga-rely sa among mga blood needs og supply at that time. So Doc, asa na mo gakuha og pondo sa dugo karon? Yes sir, kanang since the start of the pandemic nag-lockdown, so kanselado tanan ng mga bloodletting activities. We rely on our mga office na mga donations, and of course naapod kitay partners ang atong men in uniform, ang atong mga PNP and AFP. They have been very helpful, so they let us in, especially yung mga students pa nila na yung mga kadete. So somehow that way naka-survive kita, pero even kana it's not even enough, so we rely mostly good on voluntary blood donations na makaanha sila sa atong blood bank. Doc, unsa ba'y naaaning Red Cross card o unsa ang mga benepisyo nga makuha sa usa ka individual nga anaa niini? Ang blood donors card gina-issue kana nato sa atong mga blood donors. Our blood donors are each given their own card na with their names, and color-coded kana siya depende sa imong blood type. Pwede kana niya magamit in times na magkinahanglan siya, o he can also give it to a friend, like lend it or pahulman niya to a friend or a family na mag-need para ma-prioritize sila when there's a need for anyone for blood. Doc, free ba ang mag-request og dugo? Actually, sir, free ang magdonar sa dugo. Voluntarily given, it's free. Pero when we say if mag-need na ang isa ka pasyente og blood, naakitay ginatawag na processing fee. So with it, naakitay actually regulated siya sa Department of Health ang amount that would be for the testing sa mga reagents na gigamit. Ang quality tibale sa blood na safe siya, and sure kita nga wala kani sakit nga makatakod before we give it to a patient. Kay lisod na pagkuha pa lang nato sa blood, dili man pwede na diretsyo na to i-transfuse sa pasyente. It has to go through a process na in good and safe siya na pwede maabuno. So kana ang ilang gapagabayaran muna atong ginatawag na processing fee. So depende kung unsa na component ang panginahanglan nun sa pasyente. Doc, unsa ba ang benefits sa usa ka individual nga kanang matag karon og unya mag-donate og dugo? Kung makain kita regular blood donors ang isa ka tawo, even if dili siya regular every 3 months, we would say no regular every 4 months. Pero ang allowed gid sa ato is pwede ni gid every 3 months. That's the time na na-replenish na ang atong iron store sa body sa katong nagdonar. So a lot of things aside from being able to help someone good in need, na dili ka mag-expect anything in return kay may sakit ba yan na ang tao, so you wouldn't be able to expect na ma-return niya ang imuhang
life-saving na gift. So, it boosts your self-esteem. And of course, regular ka ma-check. Kay, actually, kung mag-donor ka, i-screen ka man. You go through the process of being checked by our nurses, our physician, ang last na mo approve yun that you're in good physical condition. And then, you will be bleed by our medtech. So, the whole process alone is really safe. So, makasiguro kitang other than being able to help, naapod ka na benefit sa isa ka tao. So, kani manotice nato na lesser sila risk of cardiovascular diseases, kay constantly ma-renew ang ilahang mga let's say blood cells or mag-renew, mag-produce of new blood cells ang ilang bone marrow to replace what has been donated. Lastly, Doc, let's invite our kapusong Mindanawan nga mamahimo sab silang aktibo sa pagdonar og dugo, labi pa nga makahatod kini og tabang ngadto sa mga nanginahanglan. Yes, of course, sa tanan ng mga viewers sa GMA Regional TV, we are really asking for your help to help us also those who are in need of blood. A lot of different patients need it, like katong mga trauma patients, dengue patients, dialysis patients, cancer patients, all those forms, they need blood of different components. So those who are healthy and willing to help, they can always come to our blood bank. We are open naman daily, Monday to Sunday, even on holidays. Ang blood donation is 8 a.m. to 5 p.m. po. Daghang kayong salamat, Doc Cristina, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping permi, Doc. Thank you also. Thank you so much. And God bless. Chillax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.